semkhathi 10 semkhathi woza buy one get one for free woza 10 semkhathi inkunzi she ungumsimkhathi da thatha baba funa yini emalini qala ayi 10 rand ngoba nje u10 rand ini airtime malini ngoba phela mina la ngisekuphelelwe airtime ngifuna ukuzochecka yabona ngoba nina ngoba nomphathi wami lana isemkhathi ne30 rand airtime ngidesa nje ngo10 rand i-discount nje 30 rand airtime lapho nje hayi mina inkunzi zami hayi keep the change Ndazi imali 10 rand semkhathi woza baba buy one get one for ngala madoda tuphunga senkosi 10 rand semkhathi woza baba woza 10 rand hey ndoda hawu ngabi yasebenzeke nje kona hayi ibusiness laqhuba nje laqhuba ekuseni hanga namarompa phela hayi ngiphela ngivuye ngisasabhono zankomo mfethu ngikuthola imali yabo hayi baba awuphathi kahle phela cabanga 10 rand cabanga phela baba siningabi ntombi mama sesifica kanje uyakhona ukuthi angantombi ngenxa yakho hayi wena khona nje ingane ekufunayo fresh khona nje ingane ekufunayo iplay yazini zinjani Dot. Funa lama inalutho lento yakho. Hayi. Mhlambe ifona yakhe wrong, fona yakhe. Malindo mfethu, kwenze njani laphethu? Ethu unokhumba unokhusa ngibiza ufuna ukuthi imali khuluma naye. Dot bala yewa, madam. Bese ngiyabuya. Madam. Hayi, ngiyazazi nje. Manje phela bheke. Lambekile singasamile nabaphi? Oledi kaphika sidalo ukuthi asaclean nje khali lutho awuna lapha plan hayi laqhamile buka lapha ya kamzingeli laphana kusenza lapha la data khona le liyajongo leli la divijaha buka nomali njama it's yanginamani broke dasama masamkhanda kusebenzanga kodwa hasi unamalini wena imali bethi ikhona manje inkinga okwamanje ayikho nawe uyangazi njani hayi nyako nanginepeni elithanje nake asami silo mbalo yani lejo ngathi bingijaha yabhayiza vele hayi sithutha ya vele yabonakala nje wonke Hey. Ya madoda. Hayibo, hayi. Wo. Ya yini? Wena ngikufanisa nje. Hayi sibaningi nje la ngaphandle. Baningi abantu bafana. Hayi siyafana nje. Nalapha ijama oyigqokile. Akiyo. Inja Inja. Oh, okay, fine. Khala ngani? Ya besithi those mane ama-chips was 10 rand. Ma chips. 10 rand malini. Awu 10 rand. oh athi funa 12 rand. ilona ikota malini yona Ew 10 rand. manje ngibona 12 la hayi manje yazi besizothenga mase sayabona ukuthi isosi ngasiphelile yabo manje igcwalisa isosi mfethu emule ucosikosi ukuthiwa ukuthenga sikhona isosi Okay majonga ngiyabuya ayi ayigcwalisi ke ayishe igcwalisa wona nangaphandle lokho noma ngaphandle shusa ngayizo nje yebo Hey! What's up? show me the job Run. Noma ngabe bathini wena bekezela noma ngabe benzani wena bekezela Sekwenzakalani? soxoxa nyamani indisula kubo kuyaphekwa isephekiwe yini engethaka